Goro i vi u ZIX-u prvo da izrazim zadovoljstvo, gospodine Nuhodžiću, što ste došli u ovolikom broju, kao da ste došli da pratite neljestu, samo vam fali još boca prvinca i jedan ljevor da ispucate ovdje, ali u svakom slučaju, ako nema ljevora, ima oružje u zamrzivaču u kući Siniše Stojkovića, ali doći će to na red. Evo, slobodna Crna Goro i vi u ZIX-u, kao ja kao dokazani i najveći kriminalac u ovom parlamentu od 4 mjeseca zatvora, 5 godina prvostepene presude, 2 mjeseca stavljanja u zatvor i prije nego što mi stavite ovu nanogicu kao Ceci Ražnatović, gospodine Nuhodžiću, da uspijem da prozborim i da dam svoj skromni doprinos. Ja ću moju diskusiju nazvati uticaj saobraćaja u razotkrivanju krivičnih dijela iz oblasti terorizma. Jer to je mnogo vrlo važno i mislim da se niste baš posebno bavili ovom problematikom u ovom predlogu zakona. I ja ću to navesti kroz nekoliko primjera. Recimo, kao prvi primjer ću pomenuti Mirka Paju Velimirovića, svjedoka, saradnika i optuženog u pokušaju za terorizam i njegovu putanju i, što se kaže, kvalitet putne infrastrukture koju mu je omogućio da za manje od 24 sata bude u nekoliko država i u nekoliko gradova. Znači, nakon što je bio 12. oktobra u specijalnom državnom tužilaštvu kod Milivoja Katnića i nakon što mu je Milivoje Katnić rekao da ode da kupi oružje od izvjesnog Fadilja na Kosovu i da to oružje uništi, Mirko Paja Velimirović je otpočeo svoju odiseju. Stigao je na Kosovo i Metohiju, zatim se popeo na jedno brdo, očekujući da će vidjeti Fadilja. Fadilj se pojavio, dogovorili su se da mu donese 50 kalašnjikova za nekih 2 sata. Onda se Mirko Paja Velimirović spustio sa tog brda i na nekoj raskrsnici je sačekao Fadilja. Fadilj mu je donio 50 kalašnjikova, on ih je utovario u svoj kombi, onda je s tim kombijem pošao na jezero Gazivode, onda je tih 50 kalašnjikova istovario u čamac Podunavac i onda je otplovio 3 km sam na centar jezera Gazivode, rasklopio je svih 50 kalašnjikova, bacio ih je u vodu, onda se vratio na obalu, upalio je svoj kombi, otišao je u Podgoricu, tamo se sreo sa Milivojem Katnićem, slikali su oružje i poslao ga je da ode do Smedereva da se sretne sa Sašom Sinđelićem i kad se sreo sa Sašom Sinđelićem, onda se ponovo vratio u specijalno državno tužilaštvo i to sve u jednom danu, 14. oktobar. I zbog toga je nama potreban ovaj autoput. Zamislite da smo imali autoput, on bi to završio za 2 sata, a on je u jednom danu, zahvaljujući ovoj bezbjedonosnoj saobraćajnoj kulturi, uspio sve da završi. Naravno, na ulazu u Podgoricu ga je sačekao šef specijalnog policijskog odeljenja Dragan Radonjić, koji ga je taksirao po Podgorici i pokazao mu sliku i kuću Siniše Stojkovića, visokog policijskog funkcionera, u kojoj je smješteno oružje. Ali ne ono oružje koje je Mirko Paja Velimirović istovario i bacio u jezero Gazivode, nego oružje koje je gospodin Dragan Pejanović, ovdje pored vas prisutan, izdao na revers za potrebe državnog udara. A kome? Mladom inspektoru Lazoviću, brataniću Zorana Lazovića, i onda su to oružje odnijeli na stari aerodrom, u kuću Siniše Stojkovića, gdje je nekad boravio tjelohranitelj Osame Bin Ladena, koga ste ovdje doveli da ga resocijalizujete. Onda se 50 kalašnjikova poput pršuta ubacilo u zamrzivač, a onda je gospodin iz specijalnog policijskog odeljenja Radonjić odveo Mirka Paju Velimirovića do Delte, a tamo je u Delti sačekao generala Dikića i ubacio mu ključ i htio da ga odvede do kuće na starom aerodromu. Vidite li koliko znači ta putna infrastruktura? Koliko to znači kad vi možete da potrafite semafor pa da ne bude crveno nego da bude zeleno, da možete što prije da razotkrivate krivična djela.
Isto kao recimo što je značio Vladin avion kojim ste doveli Sašu Sinđelića kao specijalnog svjedoka saradnika da svjedoči protiv lidera Demokratskog fronta. To je mnogo značajno. Dozvolite da... Jer čovjek koji je osuđen pravosnažno na 21 godinu ubistva zbog krađe traktora i koji je tim traktorom pobjegao u Srbiju, odjednom postaje zvijezda i posle 15 godina dobija mogućnost da se vozi Vladinim avionom. Istim onim avionom kojim su se vozili moj rođak Duško Knežević, Brano Gvozdenović, Milo Đukanović sa ljepšim polovinama u Saint-Tropez i tamo uživali u čarima čuvenog kuvara Remzija koji samo hljeb reže za 1.500 eura dvije, pa im je palo na pamet da dobiju lubenice i pipune iz Zete, pa su poslali Vladin avion za pipune i lubenice u Zetu. I vidite koliko ta saobraćajna kultura i mogućnost da brzo prelazite s destinacije na destinaciju omogućava da razotkrivate različita krivična djela. A recimo, vrijeme je jer vi, gospodine Nuhodžiću, ili vi, gospodine Pejanoviću, dok ste se bavili ozbiljnim državnim poslovima ili možda išli na neka službena putovanja u 2018. godini i vozili se u policijskoj pratnji, ja sam se, slobodni građani, vi u Ziksu vozio u Marici nekoliko puta. Ja bih vas zamolio da onim spuškim putem, jer smo me vozili do suda da bi dobio ovu nanogicu od 4 mjeseca, zamolite one momke koji voze ona auta ili da se promijene one klupe u Marici ili da onaj put dok se ne napravi malo lakše prolaze one dionice, jer sam ja letio sa klupe na klupu, gospodine Nuhodžiću. Eto, ja sam htio samo da dam jedan svoj skroman doprinos o tome koliko saobraćaj može da pomogne u razotkrivanju krivičnih djela, posebno iz perspektive nekoga koji je već bio u Marici. I moram vam reći, gospodine Nuhodžiću, vrlo je važno da u skorije vrijeme raspišete tender za nabavku novih Marica, ne samo zbog udobnosti i zbog visine, jer neki najviši državni zvaničnici će imati problema da u narednom periodu uđu u Maricu, jer će morati dobro glavu da spuste kad budu ulazili tamo. Zahvaljujem. Vozio roler ili trotinete, da kažem, mi se često desi na ovim migovim biciklističkim stazama da vidim vlasnike pasa, njihove ljubimce, mrtve pijane, i pasi i kućni ljubimac. Sad mislim da to nema veze sa saobraćajem, ali možda će neko u narednom periodu razmatrati tu priču kako se voze roleri u pijanom stanju. Međutim, svakoga brine ono što mu je najvažnije. Nekoga trotineti, nekoga državni udar. I ja sam ovdje saopštio jednu vrlo optužujuću stvar za vašeg saradnika, gospodina Pejanovića, i ja bih samo volio da mi neko pomogne i saopšti da li je istina ovo što sam ja rekao, gospodine Nuhodžiću. Jer nije lijepo da živim u zabludima, da Duško Radović kaže mnogo je časnije živjeti u sopstvenim nego u tuđim zabludama. Evo, ja ovdje imam, gospodine Brajoviću, dopis Ministarstva unutrašnjih poslova, Upravi policije, sektor kriminalističke policije, koji je nastavljen na gospodina Dragana Pejanovića, a piše: za potrebe specijalnog policijskog odeljenja potrebno je obezbediti iz magacina Komisije za viškove naoružanja 45 automatskih pušaka kalibra 7,62x39 AB2 i B1 i 2.500 metaka za iste radi korišćenja za operativne potrebe ovog odeljenja u kodnoj akciji pod nazivom Štit. S poštovanjem, obradio Vladan Lazović, bratanić Zorana Lazovića, a rukovodila specijalnog policijskog odeljenja Dragan Radonić. Odobrio, odnosno ovdje piše saglasan, D. Pejanović 14.10.2016. godine, 2 dana pred izvođenje državnog udara. I ja samo želim da mi se ovdje saopšti je li ovo tačno. Da li je tačno, gospodine Pejanoviću, da ste vi dali saglasnost po zahtjevu specijalnog policijskog odeljenja kojim rukovodi Dragan Radonić, koji je pod ingerencijom Milivoja Katnića, da se izda 45 kalašnjikova? Da li su ti kalašnjikovi smješteni u zamrzivač i u frižider u kući visokog policijskog funkcionera Siniše Stojkovića? I da li je to sve rađeno za potrebe državnog udara? Ako jeste,
onda, gospodine Pejanoviću, vi treba da budete osuđeni 5 godina zatvora. Treba da bude osuđen ovaj Lazović, treba da bude osuđen Radonjić, treba da bude osuđen Katnić. Vi ste nabavili oružje, nismo mi. Vi znate gdje se nalazi oružje, vi ste jedini imali kontakt sa Pajom, vi ste jedini imali kontakt sa Sinđelićem. U konačnom, smatram da je vrlo važno da vidimo i da čuje čitava Crna Gora da li je tačno da je policija nabavila oružje za državni udar i da je u stvari policija izvela državni udar na dan 16. oktobra. Zahvaljujem. Hvala, gospodine predsjedniče Skupštine. Naravno, ja sam tu i spreman sam da odgovaram i danas i sutra za sve ono što sam radio, čini mi se časno i pošteno za ovih 25 godina rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tačno je da sam ja dao saglasnost na taj dopis, kao i na niz drugih dopisa kad se radi o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije ili drugih teških krivičnih djela koje radi i specijalno policijsko odjeljenje i koje su prije specijalnog policijskog odjeljenja radile sektor kriminalističke policije ili druge organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Za koje namjene je to oružje korišćeno, ja ne znam, niti je moje da to znam. Moje je da kao starešina dam doprinos uspješnoj borbi protiv najtežih krivičnih djela u ovoj državi. Ja ću to sa zadovoljstvom raditi u narednom periodu. Zahvaljujem. Hvala vam. Molim vas.